hicimos manzoto. Joselinda Bechisaya, no me hicimos manzoto. Yebo mguxe vo welile mchuna mabele ngange efridge kuswa manje ngifaka uvoice mail ngisathi ivukuwe Xawule Nkosi yami ngiyaxolela mina bengazi mbethe ngeke uzulunge kimi mina ngashaba sakazi mina ubuyini wena ungathima abameli ubuyini mbethe wena bengazi mbethe ukuthi uzobuya ngasese uzoxolisa la kuwe kusaqeda amathwasa bengivele ngibothi ngeke ulunge mbethe kimi ngeke ulunge usafaka lezi ikipo lezi umfaka bani lezi ikipo lezi ikipo egqoka umfaka bani esabe ikipo egqoka lezi ethi ngqile emqaleni ngathi lo thisha lo vamsa umama memeza abantu sebefile ngathi uthi thetha ugodo tata ngobe ngathi lo thisha hayi ngeke mbethe ngeke ukhuluma too much kanti awazi fokon uthi mina nginomlomo ofinga ngathi itufeti uthi ingale kebe umlomo wakho ngoba unesibhobha somlomo nje unikabelele umlomo engathi umuzi kamgodi hayi mbethe ngeke ulunge lapha kimi usemngane usaqathusa kanti lezi impahla zakho kodwa uthenga kusiphi isitolo ngoba ngithi ngiyabuka nje lezi impahla egqokayo angimoni umuntu egqokayo mina ngisho bayogada ingane encane egqoka umsuzo egqokakho mbethe semncane mfana usanqathusa ngeke ulunge lapha kimi kuluma too much uthi mbethe mina ngiyanuka wangizwaphi ngoba lo isitabani lokho wasoka awuyazi nokuthi kuthini iphunga layo awazi lutho seze ngoma elihluzu lesanje lakho sokofu mbethe Yebo na welile mchule mbexembexe le mangihlana nawe ngivula ukukhahlela ngonya emqaleni uthanda ukufaza izinto ongazazi ayikho into ekhulunywa abafazi ukhulumani wena ngelalo umcimbi wempucuze owuvevezela uqhuqhe lapha neveste cream white lapha kuyigeneral mangisuzofaza izinto ongazazi Unubhada hospitali Unudlela nospali Unudlala nospali Kone ayobani Unuba nospali I know